Dragi prijatelji, mi smo se danas okupili ovde da održimo sedmodnevni parastos najavljenoj blokadi Vlade Republike Srbije. Upravo na ovom mestu, simbolično 24. marta u 12:44, zakazana je blokada Vlade Republike Srbije. Gromoglasno je najavljeno i rečeno je da neće biti odustajanja dok ne budu prihvaćeni zahtevi. Međutim, nažalost, blokada nas je napustila ranije nego što smo očekivali. Nije trajala ni sat vremena, a umesto najavljene blokade Vlada je funkcionisala i jedino je bio blokiran saobraćaj u Beogradu. Evo već 7 dana kasnije, praktično nema najave bilo kakve ozbiljne akcije i ozbiljne aktivnosti kako bi bilo sprečeno sprovođenje u delo francusko-nemačkog ultimatuma koje je Aleksandar Vučić prihvatio i kako bi bilo sprečeno rastakanje Srbije. Mi smo u više navrata pozivali sve političke snage koje su se makar formalno izjasnile da su protiv francusko-nemačkog plana, da shvate da po tom pitanju ne sme biti bilo kakve monopolizacije i da pitanje Kosova i Metohije ne sme da bude korišćeno zarad sticanja jeftinih političkih poena. Jasno je da je opozicija u Srbiji danas na toliko niskim granama da ne samo da bilo ko pojedinačno ne može srušiti režim Aleksandra Vučića, već da je veliko pitanje da li svi zajedno možemo očuvati Ustav, možemo očuvati teritorijalni integritet Republike Srbije i možemo očuvati Kosovo i Metohiju u sastavu Republike Srbije. Međutim, meni se čini da je sve ovo što smo gledali prethodnih nedelja zapravo farsa, počevši od plakata kojima je praktično Aleksandar Vučić poručio ko želi da mu bude opozicija, ko su ti koji su navodno na braniku otadžbine i na braniku Kosova i Metohije, a ako pogledamo kako su oni iskoristili taj ozbiljan vetar u leđa, evo sad nakon nekoliko nedelja mi možemo da kažemo da je zapravo samo ugušena energija naroda i da je opozicija koja sebe naziva državotvornom zapravo sigurnosni ventil za opravdano nezadovoljstvo građana Srbije. Mi smo sve vreme govorili da protest mora da traje i da svaki sledeći put kada se okupimo on mora biti ozbiljniji, mora biti veći broj ljudi i da se mora odrediti zajednički dan kada ćemo blokirati Srbiju, kada ćemo blokirati Vladu i kada će stati čitava Srbija dok ne stane izdaja koju sprovodi Aleksandar Vučić. Ovakvim razjedinjenim delovanjem, zahtevanjem izbora, iako to ne može biti predizborno pitanje, zapravo je Vučić dobio ono što je želeo, a to je da se pitanje Kosova i Metohije gurne u drugi, treći, danas slobodno mogu reći i 5. plan i da to što se dešava, a čujemo ovi iz Evrope kažu da je krenulo sprovođenje tog plana, da to više nije tema u našim medijima. Jedan deo opozicije se bavi rupom na Savskom keju, iako je potpuno očigledno da nam prave mnogo veću rupu na čitavoj državi. Dakle, i tu neke stranke, počevši od Demokratske stranke, formalno su rekle da su protiv ovog ultimatuma, ali nažalost ne žele da urade bilo šta da bi sprečili da Vučić sprovede u delo ovo urušavanje države i ovaj državni udar koji traje u kontinuitetu već godinama. Mi smatramo da ne postoji važnije pitanje od pitanja Kosova i Metohije. Ljudi, jeste važan savski nasiv, ali ako dozvolimo da se uruši država, pa onda će oni urušiti sve živo. Onda će biti i litijum,
onda će bušiti Savski nasip, onda će privatizovati EPS, onda će nastaviti ovu svakodnevnu pljačku građana Srbije koju sprovode već 11 godina. Crni luk je u prodavnicama 180 dinara. Svaki protest koji se pravi protiv ovog režima je dobar. I mi ćemo stati i rame uz rame i sa onima koji proizvode taj crni luk, a ne dobijaju ni blizu toliko otkupnu cenu, i sa onima koji brane Jadar, i sa svakim ko je spreman da štiti državne interese Republike Srbije i da se bori. I ti protesti moraju da se objedine. Ja se nadam da je sada jasno da od ovakve vrste pojedinačnih protesta nema ništa. Apsurdno je verovati i podnositi ljudi krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića ako znamo da republički javni tužilac Zagorka Dolovac odgovara samo Kristoferu Hilu i da će ćutati kao što ćuti već godinama. Da li to Dveri, Zavetnici, DSS, POKS veruju u državne institucije pa očekuju da oni koji ćute 11 godina sad se naprasno probude iz sna i urade nešto? To može da veruje ili samo neko ko je budala, ili neko ljudi ko je pokvare, neko ko radi za Vučića. Pa nek se oni izjasne i ne kažu šta je od te dve opcije po sredi. Jer ako neko ko se decenijama bavi politikom je toliko naivan, onda treba ili da nestane sa političke scene ili da ga sklonimo sa političke scene. Danas je problem podjednako u Srbiji i lažljiva vlast i lažna opozicija. I valjda je sada jasno zašto neki godinama gostuju po nacionalnim frekvencijama, a ima ljudi, među kojima sam i ja, koji su zabranjeni svuda, koji nisu dobrodošli ni na jednu televiziju, sa izuzetkom KTV televizije iz Zrenjanina i eventualno nekog slobodnog termina, odnosno ne slobodnog, nego onog obaveznog termina u predizbornoj kampanji, što sam dobio 10 minuta na Radio televiziji Srbije i 10 minuta na televiziji N1. Mnogi koji se predstavljaju kao opozicija, ako pogledate sad unazad, godinu, dve, tri, nisu uradili bilo šta protiv Aleksandra Vučića, nisu održali ni jednu akciju, oni su bogom dani zato što ih je za opoziciju proglasio N1 ili ih je za opoziciju proglasio Aleksandar Vučić. Mi moramo da se izborimo da građani Srbije, makar preko ovih alternativnih medija, YouTube kanala, dođu do pravih informacija. Jer njih podjednako lažu i Pink, i Happy, i N1, i Nova S. I kao što vidite, kad je izdaja Kosova i Metohije u pitanju, oni svi apsolutno rade u istom interesu i postoji potpuno sadejstvo u svemu što radi. I niko to od njih ne sme da naruši. Prema tome, mi još jedan puta pozivamo sve da shvate da je Kosovo i Metohija važnija od svih nas, od svih naših sujeta. Ljudi, ne sme ovde biti pitanje da li će se uzeti mandat više ili glas više. I čemu ti mandati ako ćemo ostati bez dela državne teritorije? To je onda apsurdno. I sramota je čekati da Vučić završi svoj prljavi posao, da bi mu onda rekli, ti si izdao, a mi nismo. Svi koji danas ćute, svi koji danas ruše protest, svi koji danas dele građane Srbije, veliki broj građana Srbije koji je protiv ovoga, oni su saučesnici i oni će snositi podjednaku odgovornost za sve ovo što se dešava srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Tamo je istekao rok važenja ovih srpskih tablica, sve veći broj građana Srbije je prinuđen da uzme tablice Republike Kosovo
a kako i ne bi, kad je Vučić priznao praktično sva dokumenta i tablice i saobraćajne dozvole i vozačke dozvole i pasoše i sve drugo što izdaje takozvana Republika Kosovo. Znači, nije dogorelo do nokata, dogorelo je do lakata. Ili ćemo državu braniti, ili nećemo. Mi smo kao narod doživeli da u Parizu, u Francuskoj, gde se nekad divili srpskim ratnicima, srpskim junacima, da neko napravi transparent, nismo mi Srbi. Nismo mi Srbi, da nas ponižavate, da nas prevodite žedne preko vode, da pravite od nas budale, da nas ubeđujete da nešto što je očigledno da se dešava, da se ne dešava. Dakle, krajnje je vreme da u ovo doba vaskršnjeg posta da vaskrsne i opozicija, da vaskrsnu i protesti, da vaskrsne narod na našim ulicama. Jer ako se to ne desi, svaki pojedinac u Srbiji koji je sedeo kod kuće, svako kome je milije bilo da popije pivo, da odgleda seriju ili bilo šta drugo, će se stideti pred svojim unucima kad im bude objašnjavao kako smo se to odrekli ćuteći Kosova i Metohije. Poštovani predstavnici medija, evo da vas i ja pozdravim u svoje ime i da kažem da smo mi danas napravili ovu akciju sedmodnevnog pomena na nešto što je trebalo da bude zaista zajednička opoziciona akcija, a to je blokada Srbije, jer je jedini način, vidimo i u Evropi kao savremeni trend u politici, jesu ulične demonstracije i blokade institucija na razne načine. Dakle, mi smo se nadali da će to zaista tako i biti, međutim, ispostavilo se da ona logika koja je prošle godine uspostavljena na gej paradi, da je ona u stvari bila, što smo mi neki ukazivali, u suštini pokazna vežba za ono što je usledilo za temu Kosova i Metohije. Sećamo se da i onda su išle nedeljama pred održavanje te gej parade priče Vučićeve kako nikada neće biti gej parada u Srbiji, mogu da me zovu i Bajden i Putin i ne znam ko sve još, neće biti gej parade, ja vam to tvrdim, je li tako bilo? Tako je bilo. Da li se i tada organizovale razne litije? Jesu se organizovale. Da li je bio veličanstven skup koji je predvodio patrijarh Porfirije ispred hrama Svetog Save? Bio je veličanstven skup, ali nedelju dana pred gej paradom. Na sam dan gej parade nije bilo nikoga, odnosno bilo je nas malo koji smo probali na ovaj ili onaj način da to sprečimo. Parada je održana, koncert za paradu je održan i šta se onda desilo? Sutradan, oni koji su učestvovali na litijama nedelju dana ranije su opet se razmilili po medijima da opet objašnjavaju kako su oni protiv urušavanja porodice, protiv gej ideologije itd. Znači, oni su nastavili da ubiraju političke poene, iako nisu bili kada je trebalo sprečiti održavanje nečega protiv čega su toliko agitovali, a Vučić je prvo tvrdio da nikada neće biti gej parade, pa kada se ona ipak održala, onda je tvrdio da se nije održala, nego da nije bilo šetnje, nego su bili sprovedeni na koncert. Sećate se da je to bilo objašnjenje. Pa šta sada tvrdi? Prvo je rekao, neću ni da uzmem u ruke francusko-nemački sporazum, pa da ga nije potpisao, a sada ga već provodi u delo. Isto kao, dakle, sa gej paradom. Dakle, identična je bila situacija. Svi akteri su se ponašali isto. Znači da je ono bila pokazna vežba, uvežbavanje igrača, glumaca i čega god, da bi se mnogo važnije pitanje sprovelo, a to je pitanje konačnog statusa Kosova i Metohije i usvajanja prećutnog onoga što se zove francusko-nemački sporazum. Dakle, hajde da ne budemo naivni i da ne pričamo priče jedni drugima i da se ne lažemo. Sada, ja lično nisam pristalica i ne bih sad tu preterano lovio veštice, utvrđivao sve Vučićeve ljude, ovakve i onakve. Verujte mi, ja kao neko ko je imao u jednom periodu svoje političke životne karijere saradnju sa Vučićem i sa režimom koji je sada aktuelan, dobro poznajem ko je i tada radio ispod žita, glumio opoziciju itd., a u stvari na razne načine bio na apanaži. Dakle, ali da ostavimo i to po strani. Nama sada treba animiranje pre svega ljudi.
ljudi moraju da shvate da ovo nije pitanje nas koji se politikom bavimo. Ovo je pitanje ustavnog opstanka ili ti državnog opstanka Republike Srbije. Ovo je civilizacijsko pitanje, jer na kraju krajeva i naša kultura kao takva u dobroj meri počiva na Kosovu, na Kosovskom zavetu i na Kosovskom mitu kao takvom. Dakle, ukupno gledano, ovaj narod treba da odluči, gledajući sada i Nemačku, u koju mnogi naši ljudi odlaze, pa mogu da pozovu da pitaju zbog čega ljudi tamo protestuju, gledajući Francusku, u koju isto tako mnogi naši ljudi odlaze, pa mogu da pozovu i da pitaju, a zašto se to Francuzi bune, pa da se onda zapitaju, pa da li je moguće da se Francuz buni zato što će ići u penziju sa 62, umjesto sa 62, sada sa 64 godine, a da se mi ne bunimo zbog 15% sopstvene teritorije. I još jedna stvar da dodam. Sve ovo vezano za Kosovo nije jedina nedaća koja nam preti. Ceo paket koji se sada sprovodi je ugovoren prošle godine tokom boravka Aleksandra Vučića u Njujorku. To je bila septembar mesec 2022. godine. Sem na ovaj način implementacije sporazuma koji se zove francusko-nemački, a u suštini je u biti američki, dogovoreno je i još nešto. Dogovorena je eksploatacija litijuma koju će sada preuzeti američki investicioni fondovi sa jedne strane i dogovorena je ulazak Srbije u američku zonu investicija u energetski sektor. To znači, da prevedem na običan jezik, da će Amerikanci vrlo brzo u Srbiji da počnu da investiraju u energetiku, što nikada do sada u ovom regionu, ne samo u Srbiji, nisu radili. Dva su im ključna projekta. Jedan je Đerdap 3, to je velika reverzibilna hidroelektrana koja im je potrebna ne zbog toga da proizvode energiju, pošto je to mala proizvodnja energije i mali biznis, ako bi gledali američke kompanije koje to treba da budu uključene, a jedna je Bechtel, koja je jedna od najvećih kompanija na svetu i znate koliko im je smešna izgradnja Đerdapa 3, ali u strateškom smislu Dunav kao jedini plovni koridor koji povezuje luku Rotterdam, to jest Atlantski okean, i luku Konstanca ili Odesa ako hoćete, odnosno Crno more, vam govori koliki je strateški značaj reke Dunav i zbog čega je sada toliko odjednom interesovanje da se gradi projekat Đerdap 3 koji 40 godina i jače od toga čami negde u nekim arhivama i bio je davno proglašen kao realno neisplativ kao takav. I druga stvar u koju Amerikanci treba da ulažu, a to je nuklearna tehnologija, izgradnja nuklearnih elektrana. I sad hoću, pošto mi je ovo današnje saznanje, to da podelim sa vama. Vlada Republike Srbije, ova institucija ispred koje smo, je donela odluku o izmeni i dopunama osnivačkog akta javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije Beograd. U odnosno članu 5 kažu pretežna delatnost društva je proizvodnja električne energije. I sad nabrajaju proizvodnju električne energije iz kojih izvora. Mi sve izvore te imamo, hidroenergiju, termoelektrane, kombinovanu proizvodnju iz električne i toplotne energije, ali navodi se u osnivačkom aktu, dakle, javnog preduzeća Elektroprivrede Srbije, da će Elektroprivreda Srbije proizvoditi električnu energiju u nuklearnim elektranama. E sad, ovo opet ne bi bilo sporno da država Srbija nema važeći zakon o zabrani izgradnje nuklearnih elektrana ili bilo kojih drugih nuklearnih postrojenja. Imamo čak po tom zakonu i zabranu da se rade investicioni planovi, da se rade idejna rešenja, bilo šta vezano za izgradnju i planiranje izgradnje nuklearnih postrojenja, postoji zakon. Vlada je donela akt kojim je direktno krši zakon koji je važeći. A zašto to rade? Oni mogu da promene zakon i da skinu moratorijum. Imaju većinu i u vladi i u skupštini. Međutim, obzirom da bi to moglo da izazove reakciju javnosti, opravdanu reakciju javnosti, pobunu u javnosti, oni onda rade na mala vrata, kao što rade sa Kosovom na mala vrata, u podzakonskim aktima, u dokumentima vezano za Evropsku uniju, tako i ovde. U osnivačkom aktu državnog preduzeća, monopoliste u proizvodnji električne energije, uvlačite proizvodnju energije iz nuklearne energije. I time šalje Vučić poruku lobistima sa kojima je pričao u septembru mesecu prošle godine. Evo,
sve izvršavam po dogovoru. Da li sam izvršio Kosovo? Jesam. Da li se neko u Srbiji pobunio? Nije. Da li ću izvršiti Rio Tinto? Da li je to u suštini verovatno i povezan projekat sa izgradnjom malih modularnih nuklearnih elektrana? Pa očigledno izvršit će i to, jer ako se ne bunimo na Kosovu, kako ćemo se pobuniti na malim modularnim nuklearnim elektranama? O Kosovu valjda svi znamo šta je, svi znamo šta nam znači. Nuklearna tehnika je, jel tako, što bi rekao Ilija Čvorović, zna za Vinču kao za Madagaskar je čula. Znači, za većinu naroda je to ipak tema koja nije svakodnevna. Zamislite, dakle, na koji način će onda provući i ove druge stvari koje su isto tako strateški gledano teme koje nas dugoročno zakucavaju i neće biti moguće da bilo šta ova država u perspektivi radi ukoliko se u ovom momentu na ovaj način, na mala vrata, bez javne rasprave, bez uključivanja širokog sloja ljudi u odlučivanje, sprovedu stvari. Jer znate, i evo time ću zaključiti, ovo u čemu mi danas živimo, konkretno vezano za energetiku, je planirano 70. godina i realizovano, dakle, postrojenja su nam građena 80. godina. Dakle, 50 godina i jače je dejstvo odluka koje se donose u sektoru energetike. Dakle, ono što danas odlučite, to ima svoje dejstvo u narednih 50 i više godina. Pa ova mafijaška vlast će da ode, makar prirodnim putem, dakle, evo, nek vladaju večno, nek vladaju dok su živi, ne daj Bože, mislim, naravno, u smislu da vladaju dok su živi. Samo da ne bude dugo. Da ne bude predugo makar. Ali pazite, i da vladaju evo dok su živi. Znači, fizika će ih možda sprečiti u nastojanju da budu večni. Ostaće posledice odluka. I sada, kako će naša deca i unuci da se izbore sa odlukama koje se donose po lobističkim kuloarima, odluka koje se donose tako kao što ja izvadim ovaj dokument ispred vas, tako pred Vučića kada dođe na pregovore izvade fascikle i kažu evo ti kum u McLarenu, a on pregovara o nuklearkama, evo ti kumče u Lamborghiniju, evo ti brat u ovoj pozi, evo ti ovaj otac u drugoj pozi, evo ti sin u trećoj pozi, evo ti prvi saradnik u ovom kriminalu, evo tebe u ovom kriminalu, evo ti računa u Hong Kongu, evo ti računa u Kataru, evo ti računa u Ujedinjenim Emiratima, evo gde si dobar sa Bin Zayedom. I kada vam to, odnosno kada to Vučiću postave pod nos, naravno da on potpisuje bilo šta. I još gore, evo sad se usvojila doktrina da može i samo usmeno da pristane. A svi znamo koliko Vučić priča. I zamislite šta on u tolikom baljezganju svom pristao i šta će nas sve čekati kada budemo ovu bandu oborili, nadam se, na zajedničkim protestima ukupne opozicije, jer je to jedini način kako može. Kao što u Francuskoj. Da li ste čuli nekoga iz opozicije da u Francuskoj nije podržao proteste? Da li ste čuli nekoga iz opozicije da protestuje protiv protesta u Francuskoj? Da li ste čuli nekoga iz opozicije da se nije na ovaj ili onaj način tamo uključio u taj proces? Pa taj bi bio budala. A mi ovde u Srbiji imamo situaciju da smo, evo, mi bili prinuđeni da odradimo, ajde da možda je glupo reći, jednu crnohumornu konferenciju, Parastos, sedmodnevni pomen blokadama Srbije. I evo da dodam nešto u tom. Trebali smo eventualno da imamo i neko svešteno lice, ali se i crkva isključila iz odlučivanja o Kosovu, jer kao to njih ne interesuje. Tako da kao u maratoncima nema ko plakanjem izgleda da ožali Srbiju, nema ko plakanjem da kaže ljudi, ajde makar da se na neki način trgnemo i da kažemo zaista ovako više ovo ne može. I zato mi imamo tu našu inicijativu neformalnu i pozdravljaju vas i profesor Kuzović i profesor Kaleđić, koji nisu mogli opravdano danas da dođu, da kažemo složno za spas Srbije, dakle da se moramo dogovoriti ne bili uspeli da sačuvamo što se spasiti da, jer je ovo sada više vektorna stvar, dakle na više polja, na više frontova se otvaraju veoma bolne stvari i stvari koje će dugoročno uticati na naše živote, dakle nas koji smo sada tu, ali, kao što vam rekoh, i na generacije i generacije koje dolaze. Dakle, ovo je naša kritika, nije da nije, oštra kritika, nije da nije, ne samo prema vlasti, nego i prema opoziciji, ali i apel i poziv opoziciji da moramo zajedno da radimo, da ima mnoštvo dobrih inicijativa i inicijativa za referendum, za
da se narod odluči da li je za prihvatanje francusko-nemačkog sporazuma, što je pokrenula Narodna stranka, i ova inicijativa za blokiranje Srbije, takođe dobra inicijativa što je takozvana državotvorna opozicija pokrenula, ali realizacija nas kolje. Realizacije nema. Sve se zadržava na utiscima, na pričama i na pokušaju bildovanja političkog rejtinga. To nas vodi u propast, zato što je majstor bildovanja rejtinga Vučić, zato što je u njegovim rukama smesa i mašine kojima se mešaju izborni rezultati i izborni rejtinzi i mi ne treba da igramo njegovu igru. Mi treba da nametnemo onu igru u kojoj on ne može da pobedi, a to je jedino ljudi na ulici, jer njih ne može kao takve da pobedi. Zato poziv još jednom opoziciji da se ujedinimo oko teme odbrane Ustava i odbrane normalnosti, što je povezano sa time, i da zajedničkim snagama srušimo ovu mafijašku vlast, a onda ćemo lako na nekim izborima da se razdelimo na ove i one i da pitamo zaista građane kakvu politiku oni to žele u budućnosti. Hvala vam puno. Ja bih postoje samo jedno pitanje, ali ne bi puno da zalazi, pošto imate sad tematiku slogan, složno za spas Srbije, pa ne pozivate na sve šire ujedinjenje, ali pitanje u tom delu za nas sa ulice, znači naše laičko tumačenje zaključka. Da li ste vi saglasni da nema opozicije, ove koja se naziva patriotska država, u delu samo da pozicioniraju na nove izbore, a da ne insistiraju na momentalno hapšenje i odgovornost Aleksandra Vučića i samim tim automatski poništavanje svih do sada štetnih sporazuma koji se na bilo kakav taj način bez, da kažemo, potpisa obavezao. Za nas, sa ulice, to je jednako isto učestvovanje u veleizboru. Sam ne znam da li vi tako na tom stručnom političkom nivou možete da da li se oni isto tako da. I još jedno pitanje, špekuliše se na društvenim mrežama, mada mislim da nema zvaničnih dokaza, da druga polovina aprila vodi kao nekoj jako lošoj situaciji, a potencijalno uvođenjem sankcija. Što se tiče prvog pitanja, mislim da je potrebno još malo insistirati na slozi i na zajedništvu, a onda je potrebno da pre svega građani procene ko je tu ko i ko je tu šta i da onda u skladu sa time se opredeli ljudi i da eliminišu one koji su remetilački faktori. Dakle, možda smo i nas dvojica remetilački faktori, mada iskreno da bude mislim da nismo. To je s jedne strane, sa druge strane, da li insistiranje na hapšenju Vučića, evo podnose se krivične prijave, već nekoliko krivičnih prijava je podnešeno za isto delo, ovo za francusko-nemački sporazum, ne konkretno za ovo, evo ja znam, Uspravna Srbija Dobrošinovićeva je podnela i tužilaštvo je odbacilo prijavu. Kad jednom odbace prijavu, po automatizmu će odbaciti i druge. Dakle, besmisleno je raditi nešto što neće dati rezultat. Onda je to politički performans. Onda je to politički performans, nalik na ovo što mi radimo. Nema razlike između što mi držimo parastos i što neko podnosi krivičnu prijavu. Sem što ostavlja utisak na neobaveštene ljude. Ali to nama sad nije potrebno. Mislim, prosto, evo, mi dok ovo pričamo Vučića u autobusima voza sad u Raškoj oblasti, prošle nedelje u Somboru i tako dalje. Dakle, moramo probati da se organizujemo što šire je moguće. Što se tiče sankcija Rusiji, ja sam čuo prvi put iz Rusije sad informaciju da oni očekuju da bi nakon 15. aprila Vučić mogao da uvede neki oblik sankcija Rusije. Mislim da bi to takođe moglo da bude mobilišuća stvar, zato što ovo drugo može da mulja. Pitanje sankcija Rusije crno-belo, ili si uveo ili nisi. Dakle, i to ne treba da dozvolimo da prođe kao što je prošla gej parada i ovo sada, dakle da neko pre vremena istroši energiju. Dakle, mora se akumulisati energija kojom ćemo ogrunuti i u nekom momentu na demokratskim principima kao u Francuskoj, Nemačkoj i drugim zemljama da oborimo jednu štetočinsku vlast. Mnogo štetočinskiju nego što je Macronova u Francuskoj. Za vas isto pitanje, kako i vi vidite, s obzirom da se ograđuje zato što imate taj slogan složno za spas Srbije, pa možda je moje pitanje malo i provokativno, ali morate da nas razumete da jednostavno smo mi ogorčeni, jer sutra ako dođe do smene vlasti na tematici kosmeta, a ne pobiju se svi ovi štetni sporazumi koji su klimanjem glavom ili na bilo kakav način
pravno obavezujući međunarodno, za nas je to isto saučesništvo u veleizdaji. Evo, ako možete i vi stručno da... Apsolutno je pitanje sasvim na mestu, jer mi smo već imali 2012. godine Vučića i Tomu Nikolića koji su govorili i obećavali direktno da će poništiti sve protivustavne i protivzakonite briselske sporazume koje je zaključio režim Borisa Tadića. A pokazalo se nakon toga da su oni bili daleko više spremni na saradnju i na izdaju srpskih nacionalnih interesa i oni su zapravo i briselskim sporazumom iz 2013. i onim sporazumima iz 2015. i Vašingtonskim sporazumom iz 2021. i ovim poslednjim sporazumom ugasili sve elemente državnosti Republike Srbije na Kosovu i Metohiji. E sad, ja želim da svakoga u opoziciji isteram na čistac. I to je ono, ljudi, imate pravo kakvo god hoćete mišljenje da imate, ali izađite i recite mi smo za to ili nismo za to. Oni koji se zalažu da se poništi ovaj sporazum, da se spreči njegova primjena, ja ne vidim šta je to važnije što bi njih sprečilo da se samo oko te aktivnosti ujedine. Znači, ja ne želim da izlazim na izbore ni sa Dverima, ni sa DSS-om, ni sa POKS-om, ni sa bilo kim. Ovo nije izborno pitanje, ovo je pitanje opstanka našeg nacionalnog, pitanje opstanka srpske države. Dakle, ajde da vidimo oko ovog pitanja, da radimo svi zajedno do pobede. A onda ima 1000 stvari oko kojih se mi ne slažemo i gde ćemo onda predstavljati na nekim narednim izborima svoje političke stavove. Izbori u ovom trenutku, sve da ih raspiše Vučić, ljudi ne mogu ništa da promene. On bi oduvo sve, pa valjda je to potpuno svima jasno. Drži sve medije, drži sva javna preduzeća, lokalne samouprave, ministarstva, uložili bi više nego ikad. I podrška Zapada bi bila jača nego ikad. Jer dok god on isporučuje njima ono što njima treba, Kosovo i Metohiju, elektroprivredu, Rio Tinto, fabrike, zemljište po Srbiji, on može da gazi ovde nas do mile volje. Dakle, te priče, evropske vrednosti, ljudska prava, sloboda medija, to za nas ne važi. To ne važi ni u zapadnoj Evropi, to ne važi ni u Americi. Samo važi pravo jače. Ali da vidimo ko je spreman da se bori, ako nije. Pa onda da žigušemo one koji žele samo da zarade nekoliko jeftinih političkih poena, jer po mom mišljenju zahtevanje izbora je samo to, ajde da dobijemo 2 mandata više i malo više para iz budžeta. Da li će to rešiti naš problem? Ja sam rekao i ranije, oni koji odluče da idu sami, znači da snose odgovornost za neuspeh koji je izvestan. Bilo koja inicijativa, blokada Srbije, jel mogu ovi koji se nazivaju državotvornom opozicijom sami? Ne mogu. Narod je 17. marta izašao zbog Kosova i Metohije. Ni izašao ni zbog Boška, ni zbog Pere, ni zbog Žike, ni zbog bilo koga. Kao što je 19. narod koji je izašao na skup koji smo mi pravili. Ja ne mislim da su zaljubljeni u mene, da su izašli zbog mene, da viču bravo Nemanja, nego su izašli da pokažu svoj stav, da kažu ne damo da se rastura država, to je ta crvena linija koja je pređena. Gde su crvene linije? Imamo li mi kao narod bilo kakvu crvenu liniju ili onako dozvoljavamo da nas gaze, da nas ponižavaju, da prave budalama? To je zaista sramno šta dozvoljavamo kao narod. Pa mi već idemo, a upoređivo je Miroslav sa Francuzima. Gori Francuska nedeljama jer je neko rekao ići ćete u penziju sa 64 godine. 10 godina duže žive Francuzi nego Srbi, prosečan životni vek je 10 godina duže. 10 godina duže primaju te plate, a mi već idemo sa 65 godina u penziju i ćutimo. Pa sutra da kaže Vučić ićete sa 70, pa ćutali bi opet. I koliko se prima penzija? 2, 3, 4 godine. Pa zašto onda neko da odvaja 40 godina u penzioni fond? Mi smo jednostavno okovani i ti mediji su ono što je okovalo srpski narod. Jer kada vas neko okuje pravim okovima, onda vam je bar glava slobodna, onda bar možete da mislite, onda ste svesni da ste u zarobljeništvu.
A ova situacija je neuporedivo teža, jer vi imate veliki broj ljudi koji ne vidi ovo, koji ne čuje ove informacije, koji ne shvata u koliko smo teškoj situaciji, nego veruje ono što vidi na Pinku, na Happy-u, u pauzi, između zadruge, farme, ne znam nija čega više. I to je naš problem. Dakle, ili svi da radimo zajedno, ili je neuspeh zagarantovan, a onda će odgovornost za taj neuspeh snositi bez obzira da li je referendum, da li je blokada, da li je bilo koja druga akcija, snosit će oni koji odbijaju saradnju na najvažnijem nacionalnom pitanju. To je ono što mi želimo. Da li mogu ja jedno pitanje da postavim? Možda grešim. Ko će vraćati zaostale kredite za izgradnju Kosova? Koliko znam da to sad plaća Srbija? Ko će kasnije plaćati? Vučić ili Srbija? Pa Vučić ne plaća ništa, Vučić samo laže narod pa kaže dali smo ovo, dali smo ono. Sve kredite vraćaju građani, slaba zaduženja za nacionalne stadione, za autoputeve. Ništa od toga nije napravljeno iz realnih sredstava. I vi vidite kakva je inflacija i šta nas tek čeka i vidite koliko je meso, vidite koliko je mleko, vidite koliko je crni luk, to sam pomenuo. Sve se teže živi u Srbiji. Povećanje plata je malo u odnosu na povećanja cene energenata, hrane, svega drugog što smo prinuđeni da koristimo svaki dan. Imali smo nedavno poskupljenje struje, opet za mesec dana poskupljenje struje. Je li palo nekome na pamet da protestuju? Jeste videli one koji, predstavnike sindikata EPS-a koji se kao, bože moj, nešto tamo ljute, nećemo dozvoliti, doteraćemo bagere, a onda isti taj čovek kaže, ja sam siguran da predsednik za ovo ne zna. Pa prvu tu bitangu treba isterati iz sindikata, pa jok nego ko zna, ko pregovara, moja baba pregovara. Prema tome, ljudi, sve poluge vlasti u Srbiji povlači Vučić, sve odluke važne donosi on. Svako ko pokušava da mu da bilo koju vrstu alibija i njegov saučesnik. I ovi koji prave proteste ili političke aktivnosti za koje znaju da ne mogu da donesu rezultat, rade u interesu i za korist Vučića. Da li zbog toga što su glupi, da li zbog toga što su na njegovom platnom spisku, ne znam, ali u krajnjem zbiru zašto bi nas to zanimalo? Nas moraju zanimati samo efekti svačijeg političkog delovanja. Znači ja ne želim bilo kome da se udvaram, govorim otvoreno, mislim da svi tako treba da govore i da se izjasne, pa da vidimo ko je na čijoj strani i da građani onda odluče na čije su strani. Hvala najlepše što ste došli.